MS Collection Mizo YouTube channel te hello in zafa in lo subscribe anga like le share te lo peve turin karon ngen sake wa in ni somni pakwa January sang ni somni panga nilai ni chibai vek ole buat sei tu MS Collection rampon lam chanchin lo puang masa ila President Trump pan January ni somni changa kar khatna Americano pang ma ni du thlanna a chale tha la thliar sang lote damdoi manga meichia mi pa in le khapna executive order aziak Selena Gomez in US dan lavalu dru anthon chwate acha pui atifu vaklo Selena Gomez chuan Donald Trump pa sarkarin US changa anrama dan lavalu dru te anthon chwa chu vuipuin lungche thaka chaplai video social media a aposa ma se achan lo khana he video wang hian an chukron tadewa a video chu a delete le rangkhop mai Selena hian Mexican thisen kayani thu hi aje plem lova Trump pa sarkarin an Ramadan lavalut te an thon chwale dan chuan alung ati chedewani nge yang Instagram a video post a delete le ta ka chuan lung cheta ka chapin ka chipui ten bayan to ka no pangte hian engma an she thiam si lo apoi ka van ti takem engemoti thei ka chak hle mai engtia ti tur nge ka she si lo ka thei top ka lo chuang ka intia me ati a video a hian in sorry ti le Mexican flag emoji ada telbok Selena Gomez hi apile pute Mexico changa US a pe manni apa chu Texas a pianga ani po kumsa khazakwa somkwa panni khan US a piangin US khwale tui ani Trumpian a campaign lai chang to in an sarkar le ani chuan dan lava US a lut te chu atam theng ber thon chwa anni tur thu alotlang a pui to a US president somli pasari na ni tura an lak lu ni achangin dan lava pem lu te thon chuak turin ma alazui ta ngalani Denmark ka dinosaur luak mu chuak Khovela dinosaur an omlaya an luak chu Denmark ka mu ani ti thojan ni khan Museum of East Zealand chuan apuang dinosaur luak khoro to hi twal chunga hetiang chi zongchin pakhatin Copenhagen chimlam UNESCO in mun hum haltur ati zingami Cliffs of Stevensa amu ani atai hoina Peter Benik hian thil danglam taka mu chu enchiangin tuipui lili mai ni in atira chuan angaya asakle bok museum endik turin ala a kummak ta dwai somruk paruk vel liam to Cretaceous era a dinosaur luak ani ti anfin fiata ani mithiam te chuan he luak khoro to hi tuipui lili chini in abel bomani a sangha ten an eyanga an pai troi thelawa wangin an luak chhuak le ani melti in an soi hetiang thil mu chwa hi hun kal to thil nung te inrin ton dan chuina atana thil poimo takani a ramsa ten eng ange an lo e thin ti sha thein tur changkai tak ani chinani ti in museum chuan thu chu an siam paleontologist Jasper Milan po in alom hle a thil dang lam lu tuk mu chwa ani thu zoya prehistoric huna eile in khaidia dan chui zuina a nasatakin apui don ti asoye DRC goma in chu in helle sepai in bainasa Democratic Republic of Congo khopui pakhat goma a helhole sepai te nasatakin anin beimek khopui chevela kan sha chhun chu silari ani mai ti in micheng pakhat kar to pachanga an ina pon chhuak theilawa tang chuan BBC ashil micheng te hian M23 helhaving goma an kothler pui bera patrolling an nei chu an tilang hloma pathiani khan Congolese sipai tenen in bejanin mi sangtelin an chenom khwa a an chwa san pha helho hian khopui hi an thunun to ni nanin soya Congolese thunei tu te ero chuan alani bik lauti an soi twal chung chanchin bumi prosper chuan sipai le helho hi khopui mun chen khata anin kap ti asoya kan hlaule ani ati M23 hian goma a sarkar thu puan chwana RTNC po an thunun to ni in UN puina a din radio okapi chuan asoi AFP chuan mi som pasri vel thi anom to a mi zathum chuang in hliam an twar ni in atarlang amaluk in DR Congo foreign minister chuan an chen Rwanda in M23 te puiturin sipai antir ni in asoya annulo ka hetiang hi athleng zuita ani Rwanda ero chuan M23 an puilo thu an soya ma se Congolese thunei tu te hian ki hali a sarkar peikhak ani theinan helho an puizok ni in asoye Kenya President William Ruto East African Community Chairman ni lai hian in ka haipuang turin atia
DR Congo le Rwanda President Veve chu nilai nia in bengal turin arwaman goma a boina a omek lai hian Rwanda a po hetiang bok hi athenga goma ne na anin rina bulmai gisini khwa a civil mi panga tha an ni a midang somni panga in hliam na tak antwar bok ni in Rwandan sipai thupwang tu chuan AFP News Agency ashil hian ram leilung ho satak DR Congo khuchhak lam zau tak hi kumsang ni somni pakhada chang khan athununa tun hnaya in baina na satak thleng thara goma hi an pan le ani kumina ringot north le south kivu cheng mi noi li chuang an tlan chiat pha to ni in UN Refugee Agency chuan asoi UN hian goma pan na kong pui lian dan ani a an thlona chum hun lak man thein a omri lo bok ni in asoi UN Secretary General Antonio Guterres chuan Rwanda hne na an sipai te chu DR Congo tanga ko ho tur le M23 po kalze lo turin angena DR Congo le UN hian M23 hi Rwanda ina puinge ni in an ngai M23 hi kumsang ni som pania kumtam takti do dale endong twar to DR Congo khuchak lama tutsi mi te hum tura indin anne Pakistan a sakhoti borbang tu mi pali thi turin ati Pakistan court chuan mi pa pali online an sa kho soi borban na lam chi tar lang tu te chu thi turin ati ti prosecution lawyer chuan tho chan ni khan AFP ashil zirtom ni khan court hian online na prophet Muhammad le Quran soinom na lam thil an the darawangin thi turin ati ani ti in mimalpol court thu boy thlen tu Legal Commission on Blasphemy Pakistan dan shemi Rao Abdur Rahim hian AFP ashilani kan thu boy hi an man roman te endik na atangin chiang takin fi ani atibok mi papali te hi an khopui Islamabad bullok Rawalpindia shemna hi pe kan ni sakho soibor ban na hi Muslim tamna Pakistana hian an lana hle a fin fi an chiang takpo a ommain ati tu nia sha te chu wantlangin an soi sakhlum mai po anom chin Pakistana hian online na sakhoti borbana thu boy hi apung shimshima mi mal polkal na zwal engemaw zatin mi te chu hetiang tia pu in an king na sahle ani heti lai hian hetianga an pu te tran tu an chung te tel na pol po a om thova tunchuma mi po hi court sang zo ka ngai tuat thale turin an thlen don ni in FP chuan atarlang an man dan le an ti dan hi ama a hetiang thil thleng an ti dan nen ainang lo na sa ti in an member pakhat a him na ngai tua a ming tar lan du lo chuan asoi Sarkar hi hetiang thu boy tamle tuk chui tur commission din turin kan do a tuna kan kaldana hi chuan kan chalai tam takte hian an hun thai hi lungina an mang zo ringot zelani atie mitang chwa le tur zinga pariatan thito Israel Hamas in ka ha in rem na tho khat na kalpui me ka Hamas in Israeli an shen an chwa le mabak mi somni paruk zinga pariat chu an thito ni in Israel in asoi Sarkar thupang tu David Menser chuan Pathiani Zan Khan Palestinian helpol ne na changin an chwa le tur le an din muntar lan na andong ti thuthar la khom tu te ne na thojan ni khan asoi Hamas in chwa tura an ti te hi Israel intelligent shiat dan nen ain milchi a ka soidu chu an zinga pariat chu Hamas hian an that to ani ati a an mingero asoi lawa an chung te ne na an din mun hi kan shil to ani ati January ni sompa kwa changa in ka hayan kalpui Hnua meche pasari chu damin chwa ani to a Israel hian an lung ina Palestinian an tan tir mi zani somko chuang an chwa ve to bok Pathiani Zan Khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pisa chuan Hamas hian civil mi mechia Arbel Yahud meche sipai Agamber Garile midang te chu ningania an chwa le don ti apuang Injinia midang pathum an chwa le don bok ni in asoi Israeli sipai te hian October ni sari sangni somni pathuma Hamas ten an ramlu chila mi sang khazani chuang an thale shen tura mi zani somnga pakhat an throi pubalak nan Hamas chuchi miturin Gaza an runa Hamas and Call Health Ministry chuan hemi Hnua hian Gaza mi singli sang sari zathum som an thitoni in an soi Israel chuan mi somriat pasari shen an la oma an zinga somthum pali chu an thitonia an sha thu asoya heng mi te ba ka hian in dona a chwa ma a manto Israeli pathum an la omboka pakhat chu a thitoni in an shibok Hamas le Israel ten in ka hayan kalpui me khi a thokhat na chawani a thon hi na tan in biak zui le alangaya anin rem le theni chuan mission dang ti po chwa chunzom ani anga Israeli sipai te po in Gaza an chwa san zuyang
in ka ha in rim na tho ni na tur soi ho hian February ni le changin an thu khom le donani tho thum na le an nung ber tur chu gazatun din le na tur ani dona in dona wangin achiat na satman e ma wangin kumrei takpo hei hi chuan aw rinani a tho thum na hwanga vek hian Hamas mi shen thi te ruang lak kir po atelang Israel hostage and missing families forum chuan anram sarkar chu heng in ka hai in rem na tho thum raman hi pom vek tur le mission zong zong chwa vek an ni ngei aphota heti la hian Israeli sipaya medical corps deputy chief chuan mission chwa thar pasari te chuan an tan chung zong deuh tho kha lever chunga an khosa ti an soi ti asoya an chwa don nei khan en kol na an don po azia om shet cheta in bwal le thomna in thak da phal sakan ni ba ka eile in tur tha po an pe nia an shil thu colonel banofa hian asoi bok ram chung lam ala le Hnua avoi khatnan modian champa abia Prime Minister Narendra Modi chuan tho chani khan US President Donald Trump chu phone in abia a Republican try to hi January ni somni alak lo ani Hnua abiak masak berani Modi hian a Trump ni nana US President 47 na ani thei chu alompui thu ashila try to pani te hian ama ang boka hlok taka in lungrwa le tho ho zelan du thu an soi ve a technology sum don na investment energy le ven himna lama tan ho dan tur sang sang te an soi du na ni Prime Minister Modi le Trump hian anram ni in karba ka khovel thil sang sang an soi du na heng zinga hian Asia khothlang lam le Ukraine chungchang po atela khovela muanna himna le channa om theina na tho dun zel ni se anti Shoi tu pani te hian in po taka om zelan du thu le hun rem chang an nei tun hun masabera in mu an du thu an soibok anin biak zwa Modi hian ka thian du tak President Donald Trump nen thatakin kanin koma avoi ni nana a president le thei hi kalom puya in ring to na hlok taka tho ho zel tha kan ti a kan mi te ve tan le khovela muanna himna le thanna om theina na tho tlan kan du ti in exa atar langa Trump balak lu na khan India atangin External Affairs Minister S Jaishankar chu atela National Security Advisor Mike Waltz akombaka quad meeting a Secretary of State Thar Marco Rubio Australian Foreign Minister Penny Yong le Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi tenen antel ho ngalbok Jaishankar hian Rubio hi akombok Trump sarkar ding thar le hian ahun masa ang boka in kum kaina thar nei adu nia ngai ani a technology ven himna le himna sumdon le ei bara thotlan zel adu a Jaishankar le Rubio in kompo hi hlok taka in kom na nia soyani a ram patni te hian ngai ven thum mun le himna thum muna kalzel andu ani Health Minister in MADC tlo Health Minister Pilarin Pui chuan Nimin Khan Maro Autonomous District Council atlo Health Minister chuan Siaha District mi puite tan theitop chwa puya somin Siaha District chunga a department Hnua project sang sang malak na te chuan masona rotling thlen tu ani ngei abe sei thu asoya anma mote theitop pangai ven pui tur le malak pui zel tum thu asoya project an thelu tur te po abo zui zel tur thu asoibok MADCCEM M like ko po in kumthara minister tlo tumma saber ania wangin lom thu soyin Siaha district in amamo sang sang asoya district hospitala doctor le nurse in dei lo thu te ICU function thelawa ala om thu te urban public health center chungchang te Siaha nursing school chungchang te MCHP OP dripping center tele the addict center rehabilitation center baka trule poimo dangte a malak pui turin angena minister hian MADC CEM M laiko baka executive member tele member of district council te kombokin Siaha district masona tur sang sang tele masona rual rim taka semani theinan chule poimo te ansoi ho drama chon thei reng din huna Mizoram ading MNF Aizol MNF Vice President Lalchan Damaral te chuan tun din huna khwarel chian na thleng thut se drama chon thei reng din huna Mizoram ading mek ni in asoi thocheni le thole ni khan tuivol bial tu MLA Lalchan Damaral te hian abial chung hun sang sang atloa abial atlona thu soin VC in thlan lo om tura MNF chuan ne na sang tak chan tumin ma anlak mek thu asoi leader of opposition ni bok Lalchan Damaral te chuan Pulal chan Damaral te chuan state a ro rel na chang tu ZPM chu athlang tling tu mi puin an ning chan mek ti soin sarkar in kong siam na tur tin road tax atisanga oil man anti sang boka
an ses lak chu kong siam nan kan mang don ti reng chung si in kan supply line kong ala che em rengani chu mai ni lavin bu fai man ale thokin an han ti sanga kan yang nar pha lem lo MNF sarkar hun lai bu fai man cheng som panga ani lai khan bu fai kudam te akhatlang puya veina chuan re son la tur khoshang shang ten an ngak rei thin le a tun din huna khwarel chiat na ron thleng pal thut ta se drama chon theireng din huna kan ding me kani ati he sarkar an shon me khian leiman chia shang an tipunga har sana shang an tok mek ti soin a theina pianga me puimin sor fu me kani ti in MNF sarkar khan rampason na kong tam taka athena ZPM chuan zirtir tu in dei lo na po da bel ayin aum chunte po ason chwa sak chur zok ti asoi bok ram ro rel na a pathian ram tung ding turin pathian in min ruat ZPM chief ZPM president pulal lian so ta chuan ram ro rel na a pathian ram tung ding le turin pathian nen ZPM ruat mek ti asoi Nimin Khan ZPM Mara District Headquarters Office ya ha a mithar lumlu in khom man pui tu ZPM President Pulal Lian so ta chuan tunma in zo fa te hi lo ne ei zongat in todil taka hun an man lain mau tam le ramwai nangin re theina boya an luta chuti lai takin India sarkar noi omin sen chala tangin ram ma sona tur sum le pai alwang luta re theina in achi mek lai ani wangin mani chang ma haina ril ru in an thin lung alwa chawa chutianga kumsom li don hun man ani lain pathian ruat zelin ZPM party an lo lang ti soin kan ram ro rel na pathian ram tung ting le turin ve in hian pathian in min ran me kani ati lungle SBL to MLA Pilalrin pui health minister po in thu soin health department hi department lian tak tunma in try to chen khaten politics khelnan an lo man china wangin department chunga thil siam rem ngai le malak na tur mi pui ngong thil atam hle ti soin hun chen khata sub center PHC CHC kan enkol zo bak le function thei si lo an lo siam do amaya chu chuan thok tu in dei lo na thlen na sa hle a ki nok tam tak min nu chia kan thian fai me kani ati ZPM Mara District Headquarters President KH Beithi Kaishwai in khoma hian ZPM President in an party a mithar engimozat alom lutani wai me adin na alangai reng Thochan ni zan khan sarkarin lengpui airport midang kuta hlan tum chung changai to in Central YME Executive Committee an chu khoma an din na nga ya an lading ti asoi CYME Executive Committee chu khom chuan August ni kwa sang ni somni pali a NGO Coordination Committee in Indian Air Force IAF kuta mizote rohlu lengpui airport hlan arem ti lo thu alo puan chwa chu an din na ngai ni in ramle nam rohlu hi IAF ko talan hi anrem tingai don lo ti an soya Indian Air Force IAF ko ta mizote ro hlu leng pui airport hlan arem ti lo thua lo puan chwa chu an din na ngai ni in ramle nam ro hlu hi IAF ko talan hi anrem tingai don lo ti an soi hemi chungchang a hian Mizoram sarkar po Mizoram le nam ta na thaber tur clear chunga ngai to na mangnon le turin an ngen bok Mizoram thangram rin lu ani theina na malak pui turin CM ngen MZP le Thangram Indigenous Peoples Movement TIPM try to chuan Nimin Khan Chief Minister Pulal du oma chu atpisa a an koma Mizoram chunga Thangram rinlu ani theinan malak pui turin an ngen MZP le Thangram Indigenous Peoples Movement TIPM try to chuan Nimin Khan Chief Minister Pulal du oma chu apisa a an koma Mizoram chunga Thangram rinlu ani theinan malak pui turin an ngen MZP le Thangram try to te chuan Assam of chunga Thangram area square mile 180 azaw hi Mizorama rinlu ani theinan malak pui turin an ngena Assam of na Hnua omzo fate tan chuan Mizoram chunga hi an nam le sa khotan a him berin an ring ti an soi Assam of chung Thangram Singla Valley le Langkai Valley hi zo fate chenna ani wangin nam lian zok ten an nek ringa Forest Reserve Area a Assam sarkarin angaya wangin Thangram chunga zo fate chuan in le lodin konga harsatna nasatak antok china kongtam taka harsatna anto wangin anma ni unaw te omna Mizoram chunga Thangram hirin lu andu thu shilin athei anga malak pui turin Chief Minister hi an nge nani Chief Minister po in Thangram mi pui te ashia reng thu soyen an malak na tangkai theina ane chuan tlan chiat atum lo thu alo shil anin kom na hian Pulal Muan Puyapun te MLA Advisor to Chief Minister Political po atilani MZP nan tarlan danin TIPM te chuan kumsang ni somni atangin Assam of chunga zo fa te chenna Thangram area hi namlian zok telaka a him zok na le
an nam puitin en ro rel na pakhat Hnua anom theinan Mizoram state Hnua rin lu phutin ma an la a thei ang anga ma la in India Prime Minister hena po memorandum an lo thelu to a Assam sarkar po vai tam tak an lo soipui to ani MZP nen kongshang shanga thokhovin thangram mi puite mason nan le zawfati in pum khatnan mala khauzel an tum thu an soibok mimal enkul aizol peak resort hangilung len tlanga skywalk siam chu hon thei azo fel che panito aizol peak resort ta skywalk siam hi mimal engineer age ginzalala MLA siam ni in tun din huna zo fel thokhat lanilo ma se hon thei ape fel naya ni to a Rahmandana chuan Chief Minister Pulal do oma hontir tumani helai huna skywalk siam mek hi mipuin an hlutle turangai ani a tang chi pa om ani wangin to aman la hle turangai ani aizol ko poipo helai huna changhian moi takin a clear thei don ani Mizoram skywalk ma saber tur hi a seizong fit somli vel ni in a sanzong fit zathum velangai ani ZPM in chu tu nei lo Serchip district a chuan thartlang Nuam village council a party dang chu tu omlovin ZPM party candidate panga chu thlinga puan an ni a nei lo le munzola me chitana si thausak bi ka chu pui tu nei lovin ZPM candidate thlinga puan an ni bok Serchip district a VC in thlanpui nei tura thole ni khan district election officer ber sap Paul El Khoma chuan chanchin bumi te akoma an district a muan om taka in thlan kalpui alo ni to chin ba ka mi pui omza ta changa chu ta vote la zat sang ber pol an ni chin chu tun chum vi si in thana po Mizoram po ma vote lak thatna ber district ni tumin voter turnout target ta za asom kwa tal tin ngei tuma tran la turin thu thar the dar tu tele mi pui tho ho puya asom ti asoi DEO soidanin tun vi si in thana chu tum ming pe zaruk som kwa paria jinga General seat chu tu mi zanga somni pali omin za som sari pali chuan reserve seat an chu a candidate zongsong hian endik na paltlang vekin candidate tura pom ani Hnua an zinga mi som pakhat chu anin hnuk doka chu tu om lawa thlinga puan mi pasari an omani in hnuk dok le thlinga puan an om ta ka wang hian tunchuma vi in thlan puya chu tum za thi zaruk som kwa paria ta changin zaruk som ria ta an tlaniam ta ani State Election Commission in hun ahon sak angin electoral roll hi January ni somni pasari thleng khan ti dang lamalani a VC in thanatana final roll a hian Serchip district a voter singa zanga somkwa pali po in final electoral roll tlangzar tak a yen za somnga pakhatin an pungani Serchip additional SP siding liana sai lo soidanin police headquarters lama police an dil bela guidelines in asoipia lama quick response team andina duty porwat tura bituk zat ayatam anruat focus project ka hlotlina clearlet International Fund for Agricultural Development IFAD bultum fostering climate resilient upland farming system in the northeast Mizoram Hnua hlotlina clearlet in tholeni khan aizola truth khomani a manpui tu chief secretary Khili Ram Mina chuan lo nei chu Mizoram me pui abi kin thingtlang lama cheng mitam ber aizun na ania wangle agriculture chu ram economy in ngana bulpui ber pakhatani wangin agriculture lama mason na chu apoi mo hle tia soya sarkar malakna agriculture mason na let lo nei tu te ham chana kai no scheme chu warle zwala kalpui chula asha thua soi ani workshop ai han focus Mizoram State Project Director Lel Engzami Haulai IFAD PCR country analyst Piyush Kanal le AFC India Limited Online Survey Team Lead Saumik Kundu te achangin presentation ngai thlakani a hemi nu hian group rangin workshop achang until mo chwa an soi hawani workshop ina tumber chu Mizoram district paruk champhai kolasip serchip mamit le khozola Mizoram sarkar Hnua focus project kalpui dana stakeholder te mudan le masona tar an veizong soitlana ni a IFAD PCR country director Asia and Pacific Division Abdul Karim SMA Country Program Coordinator Mira Mishra le Country Program Analyst Piyush Kanal Baka Mizoram Sarkar Hnua Focus Project kai Hnoi Department shanga Project Management Committee member tele lo nei tu Paul IOT antelani Mamit MJA in Khompui Mang Mizoram Journalists Association Mamit District chuan tholeni khan Mamit Press Club pa annual conference voi som pasari na anmanga DIPRO Mamit biak nungin aman puya DIPRO chuan thudik le zik tluak puan chwa konga accredited journalist te an poimo a chanchin bumi anni na angin mi puiril rusu khle ka poimo na tam takan neya
acha zonga mi puiril ru shwaya sarkar tha ti chaka khalngil konga kan thuziak le chhuaten omje thuk tak anei thei ti in an thuzia in ngong anei thui theinan ma son zel tum turin afui MJA Mamit District President Lal Huma po in Khovel changkan nei na kentel zinga chanchin bu in tun ma angin ngei hlut a hlo tok to lawa hei hi an district mai ni lo Khovel huwa po a chanchin bumi te har sana to ani ti in chuti rualin chanchin bumi an ni anga an thuziak le soite mi ten an langai changa an shat na le fin na po ti pung zela teimak chwa le zwal turin member te acha ani kumkha chungin Aizawl West Ru bial tan noi sangli zanga sarkarina da lalhing lawa mar ZPM sarkar chuan kumkhata sarkar chungin Aizawl West Ru bial tan ma son na tho na tur cheng noi sangli zanga sarkarin ada mana sarkarin adwa thle ti he bial tu MLA minister pulal hing lawa mar chuan soi Tholenia Aizawl West Ru biala ZPM local council candidate te in mu khom le in fuina bial tu MLA chuan tuikwal south atanga din thar thleng kong pui thar sial turin sumpe kan ni to a tuikwal luikam tluanin kong pui an nei don ti asoi local council in thanzo vele tender chho ani anga January ni saria state level saski meeting a report pek ni in he kong pui hi Aizawl West outlet tia mingvo ani a administrative approval le expenditure sanction mu ani to a cheng viable chesom ni da ani ti asoi kong pui siam zo ani rualin tuikwal le din tharveng mong berber te chu kong pui lian kama cheng in ni to ang kumina na kan chan don MLA in Thandon khan campaign awla a min intiam tir in tum chin kha ani a ka intiam du lawa atakin kan ti hlo tling thung don ani ati Aizawl tlak lam mi pui zongzong in an chhor tur vai vakon bazar sak thatna tur sum alo thlen to thule local council in Thlan model code of conduct in aphuar lo ruala tender kalpui tura sarkar in pei thu pulal ngeng lawa mar hian asoi kan be sei ai rangin vai vakon bazar sakna sum alo thleng hi kan lom tak zeta December ni rukhan sarkar lei puin saski Hnua ya cheng vai bil chaza thum min pe a chumi zinga chuan vai vakon bazar sakna atan cheng vai bil chesom ni panga point pathum panga da ani restricted tender mangina thok tu tur PWD in an thlangdona thozo thwaya utilization certificate pek sung chul atia wangin committee meeting chuan rang taka kalpui atum ati tuna hian vai vakon chu Mizoram University kong pui siam thatna thomek ni in a chhezwal pui tho mam zo a cha thataka concrete manga chhun kha vek tur ani a na hi zo thwai tumani ti asoibok local council candidate te chu politics ani ta ka wanga in soi chia temo mi diklo na lamle tho chatlo te en achul berlo ti in thil chati tur lam clear turin acha a campaign na hoi hom le in ngai klom achul ti asoi pharmacist chawin dam doi dor ngak turati na CM in siam thattum pharmacist chawin dam doi dor ngak turati na chief minister in siam thattum pharmacist chawin dam doi dor ngak to turati na chu tun din huna latlin lo deuh nia in sha in dam doi dor nei tu te chuan chief minister ne na an thlena he thila hian lo mang ang lo tur le hetiang thil chwa don chuan cabinet ngei to tura chhop chwa cha ati thu alo shil ti soyani Mizoram Chemists and Druggist Association MCDA chuan tho chan ni khan chief minister pulal du oma an mua health department Hnua food and drugs administration chuan 2025 January ni khat khan circular ti chhuakin he thu chhani atang hian damdoi dor chu pharmacist ten full time in an thuchil to turani ti ani a hi tun din huna pharmacist an le in dei lo ema wangle aum chunte pu in roi man sang takle to taka anin chiara wangin damdoi zwar te tan har satna om thei mi pui angong thei dan an shila chief minister chuan har satna om thei tur sang ngai to in dan om sa ti bo chuang si lawa mason zel tum chungin he circular chhuat to chung changa damdoi zwar te chu mang anglo tur le thlamuang takalo om turin ati ti MCDA hian soin mi pui ngong le ti chi ai thei tur circular chhuwa ani don chuan officer te point ama ron masale shatir lo chuan thu chhuwa siam lo se adu thu le atul chuan cabinet meeting a aputlu mai tur thu asoi ti soin hei hian ati thlamuang le ti an soyani venkil khorle thingtlang mun tam taka damdoi zwar ten an har sana to ber an damdoi kol thei chin bituk po lo ennona atul anga lisiam chatani tur thu chief minister hian alo shil chu an lom hle ti soin heti rwal hian damdoi ri thei thil the dar le man swal thei konga damdoi zwar in nam noi anom chuan chung mi te chu an dim doi don lo ti asoi chu MCDA chuan tha ati a damdoi zor chu sum dona chi khat mai ni lo mishing dam na le nun na kong thenga poimo takani wanga film khorangai bik thu asoi po an pom ti asoi ani MCDA soidanin tuna hian Mizoram Pharmacy Council a pharmacist in ziak lut sang khat somnga pasari an oma
valid registration nei zakwa somni pathum anni general drug license nei zakwa somni pariat an oma pharmacy zinga regular sarkar na thok ripan FDA mi somsari omin contractual national health mission a mi somkwa panga an thok heti chung hian pharmacist in dai lona alana sa a Mizoram puma dam doizwar sangli za somsari anom mekani lengpui airport sumhu turzat muchep to sarkar kumkal lai sangni somni pali tu sangni somni panga chunga lengpui airport in suma mu tur bituk zat athok chuak nai general administration department Hnua civil aviation wing atanga thudon danin april sangni somni pali atanga tun thlangin lengpui airport atanga sarkar sumlu to za chu chengmak ta doi za somthum pali nuai li sing khadza sari za somria tani kumsang ni somni pali tanga sangni somni panga chunga sommu tura bituk hi cheng nuai sang khaza sari somkwa panga ani a cheng nuai sang khaza thum somli pali chuang an muto kumsang ni somni pali tanga sangni somni panga hi march tha atop turani a thlatni ala om sommu na nar lian ber chu ashar development fee UDF le aviation security fee ASF te anni a heta hian cheng nuai sang khat mu to ani rental charge te display hoarding le lengpui airport a parking fee an lak te atangin sumhu ani boka sarkarin sangni somni pali tanga sangni somni panga chunga lengpui airport le helicopter chuan mana tanga sumhu tora bituk chu cheng noi sang khaza sari somkwa panga ani a lengpui airport le helicopter chuan mana tanga suman mu zong hi cheng noi sang khazanga somnga pariat atling to a an target atanga sum anla mu tur hi cheng noi zani somthum paruk chuang ani lengpui airport a hian khwalzin anpung zela ni tinin lengpui airport a ron lut mi za sari le mundang pana thok chuak mi za sari vel an om anga chorwal theini in ni tinin mi sang khazali vel khwalzin anom se angani manipura to chung boina chuaka wangin khwalzin lut chuaki anpunga manipura zon na thak te omna a mi ten imphal airport an man ve tak lo wangin lengpui airport hi an mangchin